Maybe it was a bit too shallow, a bit not loud enough yesterday. We've got a brand new one for this team competition for ponies in the Nordic Baltic Championship 2009, and we're very happy to welcome the first rider who will be taking part in the individual competition for Sweden with Niklas Kortnilov. Let's give her a warm and welcoming hand of applause, Ottilia Pedersen. Altså havde vi lige før det nye startsignal. Det vil altså sige, at det er lidt nemmere at høre for os kære ryttere derinde. Og den første, der har givet startsignal til, det er fra Sverige, Ottilia Pedersen, og hun rider på Niklas Kortnilov. Vi skal ved start nummer 2, Lotta Fredriksson og Molly Madsen om at holde sig klar. Og derefter bliver det start nummer 3, Christine Christensen. Well, it went wrong in the end for this combination. Altså en varm velkommen fra de svenske fans til start nummer 1, som kun rider individuelt. Det er Ottilia Pedersen, og hun rider på Niklas Kortnilov. Det betyder, at det er start nummer 2, Lotta Fredriksson og Molly Madsen, der skal holde sig klar. Derefter bliver det start nummer 3, Christine Christensen. She placed 5th in the Swedish National Championship and got placed 4th in the Baltic Cup in Helsingborg. Yes, and she stays clear.